ya nakunale leaf letimvula nje liqhwa loko naloko Yes. bogogo bayavela. Yeah, naye wahamba ngesikhathi lesi-wrong. Bogogo bamthwala bomshiya ekrosini, ababulalani bogogo. Bathi akushiye ehlathini, bathi akushiye ekhaya ebantu, ungakhumula netimpahla. Ubonakale ngathi ungumthakathi nawusumthakathi ubone i-swimming pool. Nawe uthi yes sis, i-swimming pool e-ground zero kudzala ingeniswa ngemali. Yes. Namhla ngiyithole kahle. Ngithi gezela mahhala. Kanti ugeze ekhaya lebantu ngaphandle. Baphume bakugangathe. Awuthakathi uthwale bogogo. Brother James, chazela mina la. Ngifisa kuyivisisa kahle indzaba yamkhulu. Mkhulu wacela ilift. Acela ilift tukemelo nithi nine bakudzala nisi pick up. Manje nakacela ilift uyahamba ngelift imshiya eCrossing. Kusho ukuthi ngalamanye amagama during the process yale lift kusuka kwakhe la bekasuka khona ayofika eCrossing eMathulu. Wabese sokuhushulwa njani lo mtimba wakhe la ngekhathi aze atholakale sekamunyeke kangaka. Udonswa ngetinyawo takhe, uyathi hambela yena isimoto ehamba ngapetrol or ngadizili. Yena udonswa ngetinyawo takhe uhamba ngetibuni takhe. La fike tiphelela khona tibuni takhe ngilaba bafike bamshiya khona. Ngila fika waphela khona umkhulu. Uma bekaya ePinare or eJozi asathi bekofika aselengani. Inhlanhla ngoba beketa eMathulu. Ngila fika wasala khona nalokukhona bafaka bondle besikhanyelanga bafaka bodokotela leyo plastic leyo. Mara libhandi bekaligigela lidryele ngale. Uyabona